Danas idemo na Wimbledon. Ali prvo moramo da kampujemo da bismo uopšte kupili karte za centralni teren. Naša misija je da vidimo najvećeg tenisera svih vremena i da mu odnesemo čokoladicu iz detinjstva, onu koju je nosio na treninge kada je bio klinac. Evo ga. Možda baš taj mali gest pomogne Novaku da osvoji 25. Grand Slam. Plan A je da kada uđemo na Wimbledon idemo pravo na terene za zagrevanje. Tamo budu igrači pre meča i kada završe sa svojim treningom, prolaze, daju autograme i odlaze u slačionicu. Plan B je da kupimo karte za centralni teren i da čekamo u prvim redovima kada Novak izađe da igra meč. Ali to znači guranje sa svim klincima i ostalim fanovima. A plan C je da lociramo Novakovog trenera, porodicu ili nekog iz njegovog tima i da njima uručimo čokoladicu. Pa da vidimo koji plan će upaliti. Naše putovanje započinje mnogo dalje od Wimbledona. U jednom marketu u Srbiji biramo i kupujemo bonžitu. Trpamo je u ranac, prolazi kroz aerodrom, avion i zajedno sa nama sleće u London. To je mali komad doma koji vodimo na najveću tenisku scenu na svetu. Sad je 3:30 popodne i krenuli smo ka Wimbledonu sa sve šatorom i propratnom opremom da tamo kampujemo. A zašto uopšte kampujemo? Zato što ako niste uspjeli da nabavite karte redovnim putem, onda je potrebno da što ranije dođete na Wimbledon i da uđete u queue ili ti red. Postoji samo 500 karata za centralni teren gdje će Novak sutra igrati i u tom slučaju svi preporučuju da se dođe dan ranije na Wimbledon i da se tamo prespava. Da je meni neko pričao da ćemo uspjeti da se organizujemo, da pošaljemo šator sa Londonom. Vidimo da kampujemo. Od svih smještaja u Londonu nisam završili u šator. Ja bih rekao taj lud. Stigli smo u Wimbledon park i tražimo kraj reda da uzmemo svoj broj. Navodno kraj reda je obeležen crvenom zastavicom. Dobili smo ovo mjesto za kampovanje i uskoro će proći ljudi koji dele brojeve za red, a za to vrijeme mi smo krenuli sa postavljanjem šatora. Krenuli smo prvi put, pa drugi put. Obratite ovdje pažnju kako šatori oko nas niču ko kokice. Komšija Francuz nam se ovdje pridružio da nam pomogne jer je skonto čovjek da se patimo, a kad je vidio šator ostao zbunjen i više nego mi. U 4. turi smo iz prve skontali šta treba da radimo i da smo do sada zajebali sve što smo mogli. Jel misliš da dalje nije dobro? Nemam pojma šta da mislim. Previše se slaže da ne bi bilo dobro, razumiješ, uklapa se tako. Ovo me jedino buni. Koje? Pa što su vrata otvaraju se ovako, brate. Razumiješ? Kako se vrata otvaraju ovako? Očekivao bi da se vrata otvaraju prema gore. Evo nas, sad smo prešli na task broj 2. Svi koji su došli kad i mi uveliko jedu, brate. Da, evo. Ovo su svi posle nas, ljudi. Ovi su došli prije 2 minuta, evo žena lista TikTok. A donijeli smo i opreme koja ćemo biti 7 dana, realno. Žena je došla s prostirkom. I došla je sa šatorom koji nema zaštitu od kiše. Toliko je samopouzdanje. Sad smo ga skontali, Sandra naduvala pumpu za bukvalno 2 minuta. Nema ni 2 minuta, gledaj. Skoro ceo. Samo moraš da se zadaš. Valjda ja treba da pričam kako ide. Da, bitno je da ideš što brže. Ajde. Ali da digneš nogu. Nice. Ne da ga je naduvala, gledaj. Ja duvam za njih 15 minuta, ništa, brate. Trenutak istine, da ovo je valjda samo vreća, znači samo treba da je otvorim i da je rasprostrem i to će da radi svoj posao. To, pa to isto koji za šator, treba samo da ga razapneš i da zakucaš pinove i to je to. Bukvalno smo uradili sve pogrešno. Sve smo uradili pogrešno, sve što je moglo da se uradi pogrešno za šator. Imamo i jastuke. Jastuci neki, eto ga drugi, opa, vruće. Jeste vruće, gdje nije vruće, brate? A imamo i vreću. Sastavljamo ovo 2 sata. Pa to je malo i do nas. Došli smo u 5, sad je 7 i 10. Ali to je malo i do nas. Smotani smo, sastavljamo šator koji sastavlja 10 minuta, sastavljamo smo ga sat i pol. Eto, ajde. Došli smo ovako ranije na Wimbledon, tu smo, ali ja mislim i dalje bez ikakve garancije da ćemo da upadnemo na centralni teren. Iskreno čini mi se da baš i nemamo neke šanse. Prvo smo dobili brojeve, ček da vidimo.
Si vidio? Pa 2019. 1018. Pa dobro, Mi smo, predviđali 2010. pa da, očekivali smo da ćemo 500, ono. Nema Dobit. šanse, gledajte, kad smo došli, gledajte koliko je već šatora ovdje bilo. Da. A svi ovi ljudi su došli ono posle. Mi smo sad sa ovim brojevima, 118, 119, za sutra 118 i 119 na redu da nešto kupimo. Šta god to nešto bude dostupno. Ima dostupno 500 karata za centralni teren, 500 karata za teren 1, 500 karata za teren 2 i ne znam koliko ground passova. Možda 10.000, ja mislim. Eto. Znači, i mi smo 1018 da biramo nešto od toga šta je dostupno u tom momentu. Da li ćemo je dobiti centralni teren, nama to treba. Mi smo se odlučili da kupimo karte za centralni teren ako budu dostupne, a u suprotnom običnu kartu za ulazak u kompleks, pa da tamo čekamo da se oslobodi neka karta za centralni teren. Cijeli ovaj proces se zove resale, gde se karte ljudi koji ranije napuste Wimbledon ponovo prodaju za mnogo manju cenu. Krenuli smo u obilazak kampa, prva stanica su toaleti koji su čisti, mogu da se operu zubi, da se odu u WC, ali nemaju tuševe. Dalje ljudi odmaraju i zabavljaju se dok ne padne mrak. Upravo vidim tamo left luggage halu, znači tamo ćemo staviti luggage. Idemo da vidimo šta ima ovdje da se prodaje dok se čeka u redu. Šta sam htio da kažem, da podijelim malo utiske. Iskreno nisam se radovao postavljanju šatora uopšte. Ali sad kad smo sve podesili, Baš je milina. sad sam u hajfu, brate. Sad sam u fazonu, ajmo na Wimbledon. Ja sam u zonu, ajde idemo da se družimo s nekim ljudima. A neće se družiti, cijeli ovaj Francuz što nam je pomoć. Dobar čovjek, ali samo govori oh my god. Bukvalno kad je vidio naš šator, ništa mu nije bilo jasno. Jedan se zbunio na maks. I kaže, pa ovo nije isti šator. Pa nije, brate moj, kako da ti kaže, ali je slično nešto. Vidim drinking water stanicu. Tamo levo. I ajde idemo da jedemo, ja sam jako gladan. Trku ladan. Ajde idemo, što imamo ovdje da se kupimo, a da mi smo već kupili hranu. Fancy and ice cream. Ne moraš nas 2 puta pitati, ajde idemo u pošte ice cream. Znači jedno što vidim da radi je ovaj neki, mislim da je neka pekara ili možda neki hot dog, ne znam šta je. I čurosi, ja hoću da idem da uzmem čuros. Sladoled je bio 8 evra, 8 funti. Ne hvala, ali čuros bi mogao. Ali čuros misliš da će biti manji? Pa upravo si. Koliko dajemo para za čuros? 5-6 maks? Ja bih rekao 4-5, okej. To je to. 9 funti. I to običan sa šećerom i sa cimetom, nemaš čak ni neki nugat krem ili nešto. Ništa. Nismo ništa kupili, kupit ćemo sutra, ćemo trošiti pare. Svakako imamo hranu, imamo slatko. Dostava stiže ovdje, tako da ljudi poručuju. Mislim da se stavi lokacija Wimbledon Park. I stigne ti dostava. Znači sad smo pitali neke ribe. Znači one su u ovom prvom redu, evo nas ovdje u ovom prvom redu. Na početku su bukvalno možda su 5 ili 6 šator. A nek su i 10, 15, ne znam, nije ni bitno tu s početka. Pitali smo ih kad su stigle. I kaže da su stigle juče, last night. Juče su stigle, znači one kampuju 2 noći. Stigle su u ponedjeljak veče za sredu. Znači upravo smo skontali da ipak provjeravaju da ne smiješ da odeš duže od 30 minuta negdje, pa smo požurili da dođemo do našeg šatora. Lutali smo jer nismo zapamtili red u kojem smo, tako da idemo sad da vidimo u kom smo redu. K5, znači ovo je naš red, a dobili smo broj 1018. Znači pričali smo sad sa tom ženom i baš je fina, oni su na kraju prvog reda, nismo pitali koji su broj, ali kaže isto da su došli... okvirno stotinak možda. Rekla je da su došli isto noć ranije. Ali su nam dali savjet da će vjerovatno ljudi, pošto Sinner igra ujutru, da ima dosta Italijana u prvom redu, da će oni vjerovatno da odu čim Sinner završi, a ako Đoković igra popodne, onda mi možemo na resale da kupimo kartu. Dana treba da izađe raspored. Nama bi bilo idealno da ide Sinner, pa neko, pa Đoković. Da. To bi bilo top, jer bi onda ostalo mjesta za... što bi to bilo dobro, brate. Da. Iskoristili smo ostatak večeri da prošetamo pored jezera, napokon smo uspjeli nešto da pojedemo, gledamo zalazak sunca i čavrljamo. Vreća nam je dobro došla jer je veče postalo prilično hladno. U 5 nas bude da ustajemo, ja hoću da ustanemo malo ranije jer će nam sigurno trebati više vremena da rasklopimo ovaj šator. Neće, ide brzo sklapanje, jedan brzo. Da. Dobro, u svakom slučaju
Kasno je 11 sati, mi idemo da spavamo pa se onda budimo opet. Lena će. Dobro jutro, Vlado. Ajde da vam pokažem kamp ujutro. Budimo se u 4:30. Raspakujemo šator i idemo da predamo stvari. 2 torbe iz šator, 7 funti. Posle toga ulazimo u red. Odmah na početku se random ulazi u red gdje dalje prozivaju ljude po broju. Na primjer, prvih 100 neka priđe naprijed i onda odatle prozivaju svaki broj redom. Tako se formira drugi red u kome vas nude kartama koje su preostale za centralni teren, teren 1 i teren 2. Do momenta kada su stigli do nas, nije više bilo karata za centralni teren, pa mi ovdje biramo ground pass i idemo direktno u red za kupovinu ulaznice. Posle kupovine ulazi se u Q Village gdje direktno idemo na resale desk i prijavljujemo se da želimo kupiti kartu za centralni teren ukoliko se neka oslobodi. Dobijamo broj 155, što znači da se već 154 osobe prijavilo za istu stvar pre nas. Ovo je naš jedini backup plan da Novaku uručimo Bonžitu ukoliko ga ne vidimo na trening terenima. Pošto se Wimbledon otvara tek u 10 sati, a svi ljudi koji prođu kroz red stignu dosta ranije, za njih je postavljen Q Village gdje možete dobiti razne poklone, hranu i zabaviti se. Torbe, kremu za sunce, kafu, razne igrice i video beam. Sve je to besplatno za ljude koji su prošli kroz red. Napokon ulazimo na Wimbledon i odmah na ulasku vidimo jako veliki red za pogled na trening terene. Ovdje odlučujemo da odmah stanemo u red jer postoji šansa da odmah vidimo Novaka. Evo, upravo smo ušli na Wimbledon i prva stvar koju smo planirali da uradimo je da odemo po loptice za potpisivanje, međutim, slučajno smo se zadesili u delu gdje su odmah tereni za zagrevanje i pošto je to naša najbolja šansa da vidimo nekog od igrača da igra pre nego što izađe na teren i pre nego što nestane po nekoj VIP zoni. A karket je spreman za potpis, tako da ne mora loptica. Sad još uvijek ne znamo ko je na terenu. Neka 2 lika su, ali nije Đuković. Idemo da ipak vidimo šta se tamo dešava, pošto je red dugačak i ne vidi se baš sve odavde. Mislim da ima još tih terena koje ne vidimo. Tako da možda ipak se zadesi da naletimo na nekog poznatog. Dok stojimo u redu, vidimo da postoji poseban ulaz za članove tima, pa postoji šansa da dok čekamo zapravo naleti Trojicki, Ivanišević ili Jelena, pa da njima damo čokoladicu. Evo ti ga još jednom. Koji je ovaj? Nemam pojma. Evo ti ovog. Ovaj će ispast sigurno. Baš dobro skontala je Sinera od početka, bukvalno. Ja vas bio u fazonu makaka Siner, ne. Jer niko ne reaguje, niko nije u fazonu. I onda ti si onda sela i likovi iza mene govore there is a better view of Sinner out there. I onda pogledam brata kao s dvogledom, razumiješ? Moruku Sinner je 100%, pa što bi ga gledao dvogledom, brat. I onda zapravo jeste, kad smo se popeli na balkon, jeste. Zapravo. Evo ga. Eto, znači skontali smo, ne možemo baš da priđemo tom terenu gdje igra Sine, rekli smo... A zavisi, možda će hoć bude novi, mada nije, da, uglavnom je to tamo. Biće na onim malo boljim, ali postoji jedan balkon gdje kad završe s treningom i kad idu na trening oni tu prođu kao ti bolji igrači. Bukvalno 5 metara ima. Znači vidjeli smo Sabalenku tu i Sinera. Siner igra za nekih 2,5 sata, tako da ćemo doći 2,5-3 sata pred meč. Znači oko 2 recimo dođemo i pola 2 tu. Da probamo da vidimo Đokovića. Tad? Znači, bukvalno ovdje prolaze teniseri. Ovamo im je kao zagrejavanje i ovi tereni za trening i bukvalno, evo znači, na metar odavde. Tako da, sad je šansa, samo pitanje da li ćemo da ubodemo termin kad on prolazi. Evo ga, na primjer, Nick Kyrgios. Iza. I samo je pitanje naravno da li će da stanu ako bi prošle, razumiješ? Mislim, niski start za Bonžitu je top. Da. Ovo je pozicija. Da. Ovo je pozicija. Samo je pitanje da li ćemo ga vidjeti. To je to. Kad nas vrate, idemo ponovo. I upravo smo to i radili. Ulazili smo na balkon ponovo i ponovo sa svakom grupom. Teniseri iz top 10 su konstantno prolazili, slikali se i davali autograme. Prošli su Mensik, Bublik, pa čak i Cicipas, čiji meč sa Đokovićem počinje uskoro. Pored njih prošlo je bar još 3 lika koji iz daljine užasno liče na Novaka. Dok smo čekali u redu, čak je naišao i Goran Ivanišević, ali smo u tom momentu bili predaleko da bismo mogli da dođemo do njega. Čekali smo ga da ga vidimo na ovim terenima za trening, međutim nije naišao, 3 ili 4 kruga smo krenuli
i već su krenuli svi da se razilaze, ono više nema nikoga tu, već postaje kasno, sad je 4 i nešto, više niko ne trenira jer još malo počinju zadnji mečevi za danas. Zapravo smo saznali od neke kineske da je ona vidjela danas na terenu broj 7. I ono ljudi se slikali, prilazio je davo autograme, ali eto, mi smo ga promašali. Sinner još uvijek igra, 4 popodne je. Pomerilo se 1:20 mjesta, evo trenutno je... Ja sam 4 manje. Pa evo još 2 sutra usponu. 139. Tako da nadamo se da će masa da ode posle Sinnera i da mi uhvatimo da gledamo Đokovića na Central Courtu. Pošto ovo ostaje naš jedini plan, odlučili smo da karte za centralni teren čekamo do samog kraja. Zato koristimo ovo vreme da obiđemo kompleks, kupimo loptice korišćene na nekom od mečeva, suvenire i naravno pogledamo neki meč na terenima na koje možemo ući. Dok smo mi već počinjeli da osjećamo umor od nespavanja prethodne noći, naša Bonžita se super provela. Sunčala se na Wimbledon travi, izvela je na dejt delikates jagode sa kremom i gledala meč na brdu sa riđim Britancima. Red za to vreme odmiče i sve smo bliži da dobijemo kart. I konačno dobijamo poruku. Your tickets are ready. To je to, idemo. Ano. Oh my god. Hajde Sandri, za ovo se trenira. You're my second person. Sorry? Is it tickets for two? Yes. Great. Thank you. Sandri, si uzbudio? Yes. Yeah. Thank you. Daj snima. Oh my god. Zadnji čas smo dobili centralni teren. Bukvalno Đoković očekujem da počne za pola sata. Rekla je žena dok smo čekali u redu, često su pustili u resale oko 70 karata, toliko su oslobodili za centar court. Ja sam bio u fazonu, ok, mi smo dobili 150 neko mjesto, teško da će danas ne znam koliko. I ipak je došlo, nevjerovatno. Samo nek nismo džaba spavali u šaki. Wimbledon iskustvo 10/10. Još jedino da nismo promašali Đokovića. Promašali smo Đokovića za 20 minuta, znači bili smo gledali nekog random lika i dok smo mi bili na tom terenu, on je bio na sedmici, trenirao, fazova sedmica je pored, brate. Ali dobro, jebi ga. Na njegovu štetu, šta se kaže. Posle 24 sata na Wimbledonu ulazimo na centralni teren. Ono što smo osjetili je teško preneti. Stadion je ogroman za teniski teren, sedimo na bočnoj tribini, tačno u sredini. Imamo pogled na kraljevsku ložu, na preko 10.000 gledalaca i vrhunsku atmosferu. Uspjeli smo da vidimo i kraj meča Krajčikova Andreevna koji je bukvalno bio na nivou Grand Slam finala, a potom na teren izlaze Đoković i Tsitsipas. Pitali smo ljude oko nas kako možemo doći do samog terena da uzmemo autogram i devojka iz obezbeđenja nam je rekla da pred kraj meča odemo na ulaz 101. Ovo je bukvalno posljednja prilika da odnesemo Bonžitu, ali sve zavisi od toga da li će nas čuvar na ulazu 101 pustiti da prođemo. Čekamo ispred ulaza i molimo čuvara da nas pusti, međutim posle 10 minuta shvatamo da nemamo šanse jer je i decu oterao sa vrata i rekao nam je da danas nikog ne pušta unutra. Malo je reći da smo razočarani, ali dalje ne odustajemo. Čekamo ispred svih mogućih vrata dok nismo uočili grupu dece sa majicama Team Đoković. Ovi su dande ušli. Trčali smo za njima i došli smo ponovo do Đokovića i njegove porodice. Vlado, trenutak istine, a? Mislim da ovaj lik malo i laže. Laža 100%. A smije se, razumiješ, ne znam da laže. Da, on će 100% izaći. Neće on tu izaći. Kjezi, razumiješ. I'm really sorry, but he won't be coming over the top, okay? No, he's going underneath. Evo, znači, pokušali smo da ga sačekamo i da ga Sandra je stigla neke ljude. Ja sam trčala, znači vidjeli smo neke klince kako trče i Piše Đoković tim na i neki njegov brat.
I samo smo, ja sam krenula, znači oboje smo krenuli trčimo, Ja sam zaštekao za neku ženu. jer kao idu da upoznaju Đokića. I ja sam krenula za njima i oni su samo prošli kroz vrata, morali su da pokažu ID koju ja nisam imala i ništa. Ostali smo ispred vrata, onda smo čekali ispred vrata. U nadi da će da izađe, ali ništa. Pao je mrak i bio announcement da zatvaraju i eto, morali smo da izađemo. Sad izlazimo iz groundca, idemo po naše stvari na Luggage da pokupimo. Luggage. Stavujte Đokovića u komentaru da sljedećem prilikom mi dobijemo propusnice da mu donesemo Bonžitu. Bonžita na kraju završava sama, dok pored nje prolaze ljudi koji polako napuštaju teren. Mi odlazimo kući bez potpisa, ali sa obećanjem da ćemo se vratiti. Ove godine nije stigla do Novaka, ali jeste do Wimbledona. Sljedeći put ide korak dalje.